ole clear tu te chibai levek ule kan she theu angin in thlan pui chu kan lo zo felta a amaro chu result puante engma la lawa in thlan chunga thil thleng chi sang sang te tun tuma hian kan clear let ve thung don ani in thlan pui nei zo ta ka in thlan na khol electronic voting machine EVM chia zani somthum pali a oma vote thak ma mokpol nei atanga vote thak zo fel thlenga EVM chia report dom za thi BU somli pakwa CU somli parukle VV pat za somthum pakwa nia chin chia ani heng khol chia te hirang taka thak ngal zelan nia wangin khol chia ta wanga vote thak that ngai na a om chuang lawani Mizoram Legislative Assembly in thlan pui nei zota ka Mizoram mi pui kumbithlia sang ten an IO tur thangin mi pui rawrel naram democracy ku jung pui an manga vote nei zong in vote an thak vek na polling station pani auma MLA in thlan puya vote nei za ina thak kim na mun hi Sautui pui assembly bial huam chunga polling station pani ai thur polling station vote nei za som paruk omna le lungpui tlang polling station vote nei za paruk omna te anni assembly bial sanga vote thak that na ber chu tikum bial ser chief district ni in vote za zela somret pasari point somthum pani atla district pum huapin ser chief district a vote ata thaber bokani vote hi za zela somret pali point somsari panga atla bokani hetianga in thlan fel fai taka kan nei zawvek ni hriat nuwa molung thu polling station a iro chuan vote thak that angai don thunga Aizawl South 3 assembly constituency huam chunga om molung thu polling station a vote thak ma anei masak photrin EVM manga vote thak chinna mokpol nei na vote date chu dan anga pai clear fel masa phot lova mi pui vote thak kalpui tlang ani ti hriat ani awangin election commission of India ECI thuangin naktu khian vote thak that le tur ania general election Mizoram Legislative Assembly sangni somni pathum chu November ni sari thole ni khan Mizoram chunga polling station sangkhajani somsari paruka te vote thak ni in poll day atana ruat November ni sari sangni somni pathuma Mizoram mun sanga vote thak zo fel man nania vote thak zo hun hi zan dar som pakhat le minute som nga ni in engkim fel 5 veka ngai ni in vote thak that ngai lo tu ruat ani vote thak zo tu ka nei thin in thlan boi pui tu polling official te document poimo sang te endikna post poll scrutiny chu nimin November ni riat sangni somni pathum khan district sanga general observer Araule ARO ten anneya he huna hian political party candidate ayo tepo antelani uluk taka post poll scrutiny hi nei ani mek lain Aizawl South 3 assembly constituency huam chunga mualung thu polling station a vote thak ma nei masak photrin EVM manga vote thak chinna mokpol nei na a vote date dan anga pai clear fel masak phot lova mi pui vote thak kalpui tlang ani ti hriat ania hemi chungchanga hian inkom khom na nei ani nuwa bialtu returning officer aro chuan observer nen in ronin in than that nei arota ECI a thlen nania ECI chuan subsection 2 of section 58 of the Representation of the People Act 1951 to chanin molung thu PSR vote thak chu arun kansela ECI in kai soina dan chapter 13 of handbook for returning officer 2023 sei angin arawa tangarot nalu chu ngun takangai tu anua vote thak that nei aron rem ti ta ani ahunatan November ni som sangni somni pathum zir top ni jingdar sari atanga tlai darli chu aron ruat fel ngalani ECI thu pek angin Aizawl South 3 huam chunga molung thu polling station a vote thak that ani dona wangin election department chuan hemi huam chunga cheng mi puite candidate le political party te chu report nei tura loin rom han turin acha in than namon fel fai dikle langtlang nei ani theinan thopuya asom ngala chuti rol chuan silent period
ani nga lawangin campaign nei ani to don lo thung ani hetiang ani mek lai hian EVM le VVPAT ten an thlen na mun tur an thleng kim to a in than puya vote thlak na khol EVM le vote tlaza chin che na khol VVPAT te chu district headquarters tina ada na mun tur strong room a lu kim tir vek ania EVM le VVPAT te hi ada na tur mun thlen puyani nuwa party sang ayo te en puina nuaya strong room a dalu ngal zel ni in kal ngal ni in achar na tur bika siam mangin kal ngal ania December ni thuma vote sirani hun chawa hon le turin sipaiten uluk takin an veng him zuyani Mizoram Legislative Assembly in Thanpui neizota ka khana voi khatnan polling station zasari somruk pasaria video manga vote thlak dan en thli thlaina webcasting kalpuyania CEO office Aizola webcasting room atangin Mizoram hun sanga polling station zongzong zazela somruka vote thlak dan hi thli thlai reng ania webcasting ti chan hi in than na file file thiang hlimma theina na malak na chikhat ani heibaka hian Aizol CEO office thawa state data center a district sang atanga vote tlak dan lute lolak khom ni in mi puite ne na arang the ang bera vote tlak dan puanzar ni zel theinan ngortakin thoktu ten anvil rengani polling station sanga sector office te che dan po thli thlai reng ni in he hian EVM khol siale rokhol na aum thuta rang taka malak na konga apui pokani heti lai hian in biak po na that vak lo na long tlai le lunglei district mun then khat atangin vote tlak dan chinchang rang taka don ahar sat thu thoktu te hian an soi boka hetiang hmuna hian abi ka ro man na siamani tarlan to angin Mizoram chung district som pakhata assembly bial somlia polling station sangkha jani somsari paruk a oma heng police station a hian mokpol thlung takanei ani nuwa thole ni jingda sari khan vote thlak tan nania tlai darli thleng vote thlak hun hi hun hon ni in mun then khata chuan vote thlak hun po seya om nual bok electoral roll thar berin na tarlan danin Mizorama vote nei mi noi riat singa sangsari somruk pathum man oma heng zinga noili singkhat sangthum somruk pani hi mi pani in meichia noili singthum sangko somni paruk anom boka service voter sangli zakwa somsari panga anom mek boka vote thak boy puitur hian polling official sanga jani somko pani anom bokani olekhang haute khatun tumatana Mizoram assembly election kum sangni somni pathum chunga thil thleng then khat kan thirle thei chuni sela result hi December ni thuma puan chua turati ania amaro chu hei hi hautu lamten an bozui meka an bozui hlotling thei don em kan thelem lova emponi se Mizoram hian sarkar lai mekemo sarkar thar thata kemo kan nei ngei tura ngaila kan ramdin monchu keman li kut thewa ain hatani ti kha kan the thar le theu don nia